Ia e whaatalo whātu le pa ia mo le malo si tātou watunu. O lo mwhai o na whaafongfonga mai le nei Paul Kalame o le ta Faasoa mo lo Soifua Manuia. Ma lo lava le Soifua, ma lo lange ma, pa ia o si tātou watunu I tupu matamari. Whale upolo o tōwhia, ia whapea fwoi whale tua matausi o sawao ma umanga. Ia whapea le mamalo le tātou watunu. Whaatalo whatu fwoi pa ia o au whai ngā ruenga le atua o loo whaafale le malu leitu, ma leitu tonu ni usila nei, ia whapea fwoi tafao le nei lalolangi o loo ngā lurue ia, ma lo lava le Soifua ma le lange ma, ia e whaatalo whatu fwoi I le pa ia o le au mātutua, le tinamata mā mātutua, o loo ngase tu tonu o whalemai, ngase tu tonu o whale o tangata mātutua, tu tonu o ainga, I o le mātou te talo, I a lango maluina I le atua tonga ti ngā, I a mālolo Soifua, mālolo lange mā, whataro whatu fo I lau whionga kaiko, le makua kaulangi, I a whapea fo I a le tausala o le afiafi, lau whionga ni walunga po lau whionga fo I seu tatia, I a mālolo lava le Soifua mo le lange mā, mālolo fo I le ngā lue, o le makua akimu a whafo, I a o le alava e, Aloha whamamosi mai. O lo toa o ko apere kai konguri o singei. Ia le nei fiafi ia oa. Ma whaatasi ai nei ma le a fionga ia tau I peti I rata une pasi. O le a fionga ia tau I peti ia o se tamaita I tau si Soifua Manuia mai lava I Samoa o mai I New Zealand. Ia malo Soifua lau fionga peti. Ia malo Soifua Seumanu. Ia wak lewa ngoe ke whakaro whai fo ile pa I o si ka kua kungu o loo. Whaafonga mai ma mai mo mai. Ia tatou se ia le whatalo whau o mona moli atu fo I le lo so atau le fionga ia Seumanu ia ai na o sina walo fatu le neia fiafi le tatou Paul Kalame ia wale le lau Faasoa lo Soifua Manuia neia fiafi ia ia le li o tatou wheloa I le neia fiafi ia o lo mawar Soifua maua e mai se langi mai I e umalava o whaafonga mai le nei Paul Kalame ia e mai se foi ma ua foi male se o tama por tō whai a Seumanu nei a fiafi a wale le mato tatanoanga nei a fiafi ia e wha mawalunga lava le vi inga o le atua ua mawal whelo inga male e wao ia taito ia e mai se foi le sunga so atau ia niwa folau nei a fiafi ia le li Malo Soifua ia mo le sila fia le pa ia mo le malo si o tātou wakungu. O le afionga ia au I peki I rata salo e whaasingo ia amiaku mai le afionga o le umuenga. I le afio le pa ia o le kapa au o le kuiaanga afio sawa e malangi malo ka malangi pa ia le koiva malau whakalinga alipia ia la ka I le whainga ma oe le kumua ia o le tina o le fionga ia tau I peti e mai le fionga sala I lua I le fio a inga sa antona la ka I o lua makua kua kom kolova malu ia sa mutianga ia o le sunga foi po le fionga ia kau I peki ia u fai poipo aku le kofa ia au apa au John Unepasi mai le afionga vai moso I le afio kamar fale usuali mal makua la kailo o lua ko lua mal ngofo kama fa pe makua ya ko ala ma kiufea ia o pa ia mama malunga o lo sapi ngei le afionga ia kau I peki ia wale feanga ia I manga ruenga I kongo le South Sea Self Care ia lo fionga
tau peki. E mawhai o nga e whaamkarainga fo i le umi o lau kaukua i le ngei ngā runga o lau ngā rue ngā ngei ngō wai Samoa o e ngā rue ai o longa winga a fua i ai ma le ngā wai kau mo lau koe ngā whai ngā rue ngā ngei msarpu o ma le luas furu kausanga wa ke le fo i lo si la fia i vaenga ese ma o le vaenga kongu fo e ngei o le olo e ngā rue kongu o le South Sea South Kia e mawhai o ngā e whaamkarainga ia le kaum whainga mai fo i o le o anga wa a fo i wa e ngalue i nei whaamole. Whaftai lava lau la fionga Seumanu mo le whafsili ia na o ulu whale i le aonga tau soifua i Samoa i le tau sakatasi le afe iwa se lau valu sifun ma le valu ia na o mwhauina la ia i le tasi le afe iwa se lau iwa sifunu ma le lua ia na o whaingalwenga la vai tonu o le whalemai mato o tua ia i fo inis taimi e whapena o na ia i lau au nangai whalemai tua i tu ma whalemai tu ma lo ai me se fo ia mo asias komiti fo inai o e vai pepe i tua i nuu ia ai me se whainga atu i tua i nuu i tua i tatua la lafanga i tua i nuu i tua ia o te ma te whai malanga ma inei i le tasi le afe iwa se lau iwa se fulma le fitu o lo whaingaluenga pia i mato o tua. Ia, o mailora inei le afe iwa se lau iwa se fulma le fitu. Ia, whaau e lola ia lea o le ngaluenga i nei i New Zealand. Ia, iwa se fulma le fitu, whaau e ngaluenga i New Zealand i la lo i Napier. Ia, si tia mailora ia inei au kilani le afe iwa se lau iwa se fulu ma le valu. Ia, ia i fo inisi whaawau pele au ina i tonu o le nei atu nu a wafo ile whaalau te leina o le malamalama e mai se fo ile le silafia i tonu o le ngaluenga whaatau soifua i tonu New Zealand i le MIT. Ia, nisi fo i taimi na whapena na ia le avanua e tu isu e atili ai ma whai nisi o pepa i kai i le University au Kilani, ia, e mawalunga i lava vi inga o le tua, ia a tusala ia e o mai e taimi nei, iwa sifun malfitu se ia o mai le nei tausanga, o lo o whaingaluenga pea, so tusa o le ngaluenga mua lava i tua community na o whaingaluenga ai, o i Beta Drive, o whaingaluenga i o ia Mangili. Ia, takta fuatai mai le lua afe lua sifulu ma le tasi. Ia. Ia o saulo i o Tara, ia South Seas. South Seas lana o a matai le lua afe lua tasi ia lua afe ma le tasi ia lua afe ma le tasi ia Beta. Ia e o saulo i South Seas. Ia le lua afe ma le ono. Ia e o mea taimi nei. Ia o le lau o te ngalue ai lava i nei le South Seas. Ia o le taimi nei o lo ngalue ai tonu o whaingaluenga i tonu le clinic o le general practice. Ia o taimi nei. Ia lo i le MIT le mea fo o lo o whapena o na whai e kako tui. Ia e. Lo whai e kako tui pui o lo wha solo i nei vai tau o le soifuanga le taimi fo ina whapena o na iei le COVID, ia whapena o na whaingaruenga i tua community. Ia o mai lava le nei aso, ia o lo o ngarua i pia i o i le MIT, mo le whaingal kako whaasoro ina tato tui pui al nei, i le nei vai tau o le soifuanga. Malo, whaftai, ia ke le a lalo sirafia a fua le lufu lima kausanga. Nga e ngarue mai whaopopo i Samoa, mo le kongu mai ngi sila le iwa fiku saua ya mai ngako o ke whaafkai a olo ko anga ki aonga mo anga o ngisi fo i ko ke rau sikaka ko mai longa lo mai anga lu lo e ngo mo se ko kilo fo i le pe ko su sang su al mele o nga sa su e a i le ngaluenga kusa o la ngaluenga mele ku e o fo lo ko nga ka ko e ke so soangi
I kanga ka fia mo se fsosoang. O longo inga la o kwa ke relo si da fia I meka u. Me I o kui. Pe o le vaen konga le wa le kei ai ngai. Ka si le vaenga si di ang ka ua I le kei mini ngai. O ngai e fai longa fe siri foi le ingai I le mamalo le ako mu fa longo foi. Ma fa fonga I kei mi o le kui. Kei mi o le kui. O le anga o le kui. Ai mase ar kei mi le nga ka kola ve covid. Wa ma ka o kei mi konga le nga sa ke le o la mga luenga umale au waenga ia le waenga ia o le COVID-19 sa fa kingo e whaionga kalangola I kikiari I le waenga le kaimi o le COVID ma kui ngā sa iai malonga ngai mai ngai iluma le kaimi ningai. Ia, whaftai mo le Seumanu Seumanu. Ia, pei ona o te loa foi o le nei mata upu ua lausi la fia uma il mamalu o le tatou atunu. Awai o le ai e tate whaarongolongo mai fo ilunga le kako por kalame le tio Samoa. O lo wha manatu pea po ai lava le provider ilunga o le tatou por kalame. O lo wha manatu pea nei ngā luenga o lo tatou whaia. Tusa o le taimele nei o lo wha ngā solo pea tatou tuinga o le COVID, po le COVID. O le kui mua ma le tui longa lua, ia o le pusta mua, o le pusta longa lua, ia o le masina nei, o le wafa ngā solo ai le pusta longa tolu. Ia e tele fo I lava le mamalo le atunu o lo whapena o na tōwa atu pea I le MIT. A wā le whaatau nuina o tatou tui puipuia lea o uma le tui mua manlua. Ai pe o le tau mawhai ana wha uma tatou le pusta mua ma le pusta lunga lua. Ia wā o te tau tonu foi. O iei ale sangata o lawa wa uma le pusta lunga lua. Po uma fo le pusta mua. Ia la wano fonofo ia. Ai ese le tā uai I le mamalu fo I le tatou atunu o lo whapena. Ona whaafonga manea fiafu. Ese le tā ua o le whai o tatou tui lea o le pusta ona o lo o tatou wa aia nei vai tau wa besi lava le wha mai. Ia o le fo ile nei vai tau o le ua whai tatou tui pui o le fulu. Ia le taime nei ese fo ile le tui pui o le fulu ona ese fo ile le tu ai ngā virusi e mawhai ona pui mai le tui pui o le fulu. Ese fo ile le virusi pui mai le tui o le COVID. So o le mea nā e whaataua I lava I tatou atunu. Ona whaawau ma wha up to date kako tui lea o le first booster, second booster. Ia e mai se fo la tatou tui booster longa tolu le wai ai nei, I le vai nei vai tau. O le taime nei o le ei tatou tui le na amata le maasina nei o le tui longa tolu o le COVID. O le tui longa tolu o le COVID. O I lātou uma lava I le tolu se furu tau sanga I lunga. O I lātou le na e mawhai ona wha tau nuina pe lātou lea wanga waa. Ua tau ona whai le tui pui longa tolu. Pe a wha pia ua atoa le ono masina. Mai le vao lo tui lea longa lua, pusta longa lua. Anga I le pusta longa tolu. Ai mai se fo I la o tatou walo ma whanau mai le tausanga lea se furu wono tausanga I lunga. O I lātou na lo whapena o na iai ia mai tu ngā po o medical conditions. Pei o le sela. O mai tu ngā fo inga le e ono a afia e vave ana na afia I le COVID. Pe a whapea e pepesi mai le COVID I le istangat. O tatou o le tausanga lana o le mawhai ana whai le tui pui alonga tolu na a whapea fo I o poai le matua o whaafonga mai a whapea I te le o malama te lea I le tūna e te le avanoa e te sua tuai o le MIT po o le meo le whai tatou tui Io Teofilo tuai a watulo walo e mawhaina o mātou wa maai ma tiro iai pe
anga va alo walo mo tui pui pui le a wale faifua o maka ko tui o le COVID nei vai tap ai me se fu ina to uma lava le o fisiti ke wangalo e fa ferka ka fo le ele i faia ku longo rua wala ka wa ngau ku longo ko le fai ya fa time officially e sa o leila o sa noanga o tanga e la tu le i faia mas tui o tanga la na la tu le i faia mas tui lo mana e fai le pusta long ton ele ai a matam le mea ele tui mo lua pusta mua pusta lua ia fatu a fa solo la ia pusta longa ton e wai ia ele to tele tanga solo o watu foi le MIT o le fai la ko le primary course le a tui mo ma tu e lua o te lua le tele na bo tanga o male tui mo ma tu e lua ia ai o lo fa pena ona tam fai pe fa nga solo tatu tui pusta dos o le kasi ia male lua ia e mese foi le tolu le wa ia in time nei ia o le la o le wa alu kako tui fulu ioi o le kako tui pui ana le fulu lo ia vai time nei a Seumanu o le a mata mai le pepe ono masina o le ono masina ilunga fulu lua tausang ona la ye pepe ia le ono masina o le wa afia le pneumonia wa afia fo ingale e fulu so tamai spisia ngo fie o tamai tina e mafaina fai ele tui pui o le fulu anga ilunga le fulu lua tausang e afa pe fo o lima tausanga ilunga le fai fu e tato tuina o le tui fulu ono lima tausanga ilunga fai fu e tato tui fulu e afa pe te maua fo i mai fo sela o mai tu mau ia ele fai fu fo tato tuina ele se tongi o tuin o tato tui pui o le fulu ai mai se lava tato tangata Pasifika me se mama oli fo a wai o ne fo i vai taimi o le pesi o le fulu le wa tato vai le tele o le pesi o le fulu le wa ia a fa pea o le wa e popolea o ele al matua pe fa pea te tauna fai le tui alo walo ai le tele o mautinoa ia e te lea le vanoa e asiasi tu ai tato o le MIT a vatu ai o walo le MIT ia ona mato va ai lo la ia lea ile tūlanga e pe fai le tui ai o le tau fai ia tato tangata Pasifika ina ia fa si o ia fa safua umale le iyo ia fa tofu sia uma fa safua uma tato tangata Pasifika ile tui pui o le fulu wai e telefo ia i tato fale malulu e vave ina maua tato fa naule ile fulu pe o le taimine o tui fulu ia o le si tato tui pui o lo fa halu fo ile vai taimine a Seumanu o tato tui le o le measles mumps and rubella pe fo le na e fa fo ngatu ia ile outbreak mai o le misela ia ongale i no shua ia le ala wa fa malusia i fo ile le no fa malusia ai wo pe wo toe fa malusia mai le Soifua Manuia le misela e toe i tato tui pui le o le misela e ele tūlanga fo ina le e matua e le o mautinoa pe wa umar tui pui a wai lua tui pui o le misela i tauna fai ia nei lona ia ua makoi kavalo lo walo ile tui pui o le misela a fa pela ele matua ele o mautinoa pe wa kavalo na alo ile tui pui o le misela e te levo ile avanoa e o atuai o le MIT tu salava pele o e te fo mai le South Seas ai te tala le avanoa so si tasi la mai ile MIT iwe a fio atu a vatu lo walo e me faina mato tilo anga ilunga ile porkalame e wa me faina ilo ilunga le system pe wa faile tui puia pe le ai pe wa fai ai tasi le tui a wa taulana lua tui wa matoi kavalo walo fo ile i mai le maua ile misela mams male rubella
mai se fo i wai tatou wa ai fo i wa tele tatou tele nei tatou ai ngai fai malanga mai Samoa tatou ai ngai wo mai wo no fo mau i nei i New Zealand ia awa ye si taimi wo o pe wa Russian matua la mai lo nei awa ngalo ina o i le fale mai mi to tua e a mai fa mau fo ina o tui pui o fa naule na fai Samoa ia a faila o le matua le lenga ngalo nga mai lo pepa le o le pepa tui o lo walo po lo fa nau mai Samoa ia ele fo se me te pole ai e mafaina na batulo walo i o le MIT ia na mato wa ai le wai ai fo le system mato i nei i New Zealand e tilo na i le system ai ngai ma nga i Samoa e mafua nga i ai po le ala le tui le la update ai tui e tamaiti le wai ese fo le system o kai me fai ai tui ai nei fa pena fo i Samoa ai fa pia le maua mai fa mau ngai e mafai ana e so ta inga a inei ma fa mai Samoa e mafai na mai information ia ai a fa pia foi wale mafai ana maua mai e yai le porkalame e mafai na toi catch up mai e tu ia alo walo ngai fa na u ia alo ana yo walo ma fa na u wa inei ai le wa inei le maua mai ni tui ni fa mo pe patui awai or ka ko tui pui o tamaiti le ye sai minei o le fai fua mai le ono vai aso anga ilunga le fata usanga a fa pela le a mai lo wano mo fa ma o fa na fo ile wa mai ai over to le fata usanga ele fai ya mas ele ai mani tui wa e ma fai ana vatu ni tilo na io mato ile system o tui ai nei fai anga ele catch up mo tui anga i pokalame i nei i New Zealand ai wa le ma fai na fai fua tu sai e fai fua uma tui pui o tamaiti te nei ku sa foi por tamaiti nei o le sau ele no fo mau me la ngai ma ngai er pokalame i nei New Zealand tu sa por kamai ki ele no fo mau e ma fai na fai tui pui ya ona la ole sa mo fai le ia awane pisi le tamaiti le sau mai Samoa ai le o mo tino ni tui ia awane i maua ni mai pisi atu tamaiti i tonu o le ye tonu ta fa o tonu nei New Zealand ia wa fa pe le te mai nei ta fa mo le ono masina pe lo fo mai i polale no fo nei e faila le kuinga ia fainga ba kule le record le abelo la ia le anu pui mai kai mi pui mai tsai le no fo nei ke le ala le sosongia e tu ia sketch fo nei le it's tonu pui a por Calamia a New Zealand le fa wa le fa nga solo mo le mai le fa na mai pepe se yo o lunga le fa tau sanga ai a fa pe fo yo lo walo le te sau o la mai yo o la wa sau la wa fa pe ma tu o la wa mai ama mai la to a pitu yer fa na te le la va no e va to le a pitina ki lo la ia le ma to o le ala le kuile wa ka wa fai le misi mai por Calamia o tu ia Samoa e ma fainga update lungo le system ai New Zealand ia ba ai la yo o nurses fo i nei po tau soifua i nei po le ala le tuile misi mai por Calamia a New Zealand le o maua i Samoa o le kuila nga le la fai lo tamaiti le wa nei kai mi le o mai nei ia pe yo le fa ole kuinga le misela mams male bupela ole sita to pui ole fa malusia fo nei vai tau ole tuile ole pustrix ole whooping cough a ka ole whooping cough ya tato fa Samoa fa pe ole televivini a ole kuila lia este de ta uai mo tina mai tanga le fai ele tuile ole pustrix ele ngata e pui mai le tina mai tanga ai mai si ole wa pui e male pepele
tau ave le taimile e maitanga ele tina taimine. Pe o tatou tuina o le ili nei vai tau. O tuina o le matuai tele ale una i mai ai ale soifua malolo ina ia tau mawhai tatou tangata Pasifika ina ia pena o na kawa umai tui pui pui ane. Tonu o taimina kelenga o kuile kamwhai tatou kamwhai nga update umai tatou. A ole mea piko silinga maa ngai ai. Maua umatui ia i o le MIT ne mea lo ngā lulu i mātou fo i manisi tau si soifua. Ia e Teofilo atua iai o le MIT i le numela 5 o Tara Road. Ia wai le isau apoi mene ke la kua a falvalu o tala mātou ka alfau kapu ia a e latu fo e aso ngafua le aso wharaile. Ia aso weekend ia malolo wa malolo tatou e kaunga o ele loku la sa o le mea kupanga ngā rengo ngō whiwhiria oe i le pōngi ka keo mai se i mawhai o ngā whaalau i lole le kui wa peia o mea kongwai o ele o kele le mamaru le kungu uho i e le o mamlampo le kui le vai kau o le kui ma le kui a le maa ngai ala le fiafingei o le o e faasoa i kui ma la kuwanga a fuafo i le umbiunga e ngā lue o e si le fia le ala le vai la au fe kaui ma i longa o ngā i lea mai ma lea mai wa e faisi uminga e a onga ia o vai la au foi mo o ingo faasai ngisi e le ngisi o fape e siso e kusi mfo nga mala mai e ngo ia vai nga o forma ia mfo nga mala mai ia e mfo nga fa kar fo ia i ngi mai fo ia o ia ke minge o mfo ngo ko mole fo ngo kui se fai kau fo ia de ke minge ko mole o le sausi ole pafta ya Seumanu pe ole sifo i vai tau nei o lo tatou ile vai tau nei ole fulu ole fo ie ole fa marusia po ole fautuanga la vai matua ile fa mai ole rheumatic fever pe ole mafua mai le ole sore throat ole o nefo wa makanga to sau ilunga le ia no mera le o tamaiti mau le fever rheumatica po le rheumatic fever o nala o fata ua nei vai tau ole tau malulu e fata ua a fa pia lo o matua a fa pia o saulo walo fa pia mai lo walo o tingalo le fa i te tu lo wa tu foi fa funga mai le tu no nefia fa pia mai lo walo o tingalo fa i so le taimina ia aua lava tatou matua aua lava ne tatou tui fa tali lava fa pia se umale lua so pe fia se fa pia se yo le si lua so se yo wavanoa fa mole matua ole si fa tuanga le wa una ina lava i tono tatou i tono Soifua Manuia ina fa mai lolo wa no walo ti ngalfa i ame lolo walo e va ai lo fo mai fale ainga fo mai fale ainga e vatu va ai le tau soifua po le fo mai po lo family doctor o ina e si aki le fa i tu lo wa o lo walo ma fa amata lo na fai se su inga fai lo stong fitinga awa afa pia e te tu wai lo la fa pelo la fa pese o mali tolu waso e al ia e be wo fai asina tu wai ko fai le foi na le ba veana na tonga fiti le po ele papala pesa ba veana tonga fiti le tingar tu sa fo ya pe langa a wai sa mai ti e le fai mai matua nga wa an ka la onga le ai awe wa pizza wa kali la ki fa non kwa la tale mai lo walo ai fa pia on kale li le la on le ai
matua e sili lava le pui ia. I lo le tonga fitia, lo tau tonga fitia. Mawe na ave lo walo, pa aile tau soifua, pa aile fua mai, siaki lo na fa i tu lo le nea fiafi. Ia, ma fai tonga fitinga, ona la a e tuai lo na ave lo walo, ile wal tusa la wefa pe ile ai it's okay ile ai ole tinga na fa i ole vave i ole alu ole travel po le malanga le siama le sau mai le tinga le fa i e alu anga ile fatu le tamaititi e vave ia mena matua ia ele ia fo i lo tangata le ia fiafile le mamalu le atunu lo fa fonga mai ai pe ole si message ta ua lea o lewa wa tau mawhai o nau na i tua le community va vea na amelo walo ai mai se ale taimi nei ole fulu ioi mai se taimi no tau malulu awa tato vai foi o tato walo ai mai se tato whanau light e te fiwe una i atu whaile ko kingi whaile jampa e pui men malulu ele ai ma fwe ele la ngona tamai titia le malulu le ta moi solo ia o tatou ne matua ati ngalo fa ia lo walo ave vai fo mai pe io ai mai se fo ila le nei vai tau ole Mother's Day wal Mother's Day la sa vai ngai ke le lo Mother's Day no se wan o nei fo vai tai ole Mother's Day ja e avato e fo ise fautuanga i tatou tina i nei vai tau o le Mother's Day o le fi au ua fo i mo tatou tina tatou siaki tina failo pre-screening e vai o nei o awareness nga fo ingale o tonga o siaki nai lai faifua i nei vai tau faifua o siaki nai nei i tono nei atunu laki ngi sila i o le faifua fa lima tau sanga ia ma faina e anu e faifua o siaki na o le pre-screening ia wai pe o le au ngā o le siaki ia o inafo i e maua mai ai nisi loa mai ai fo i meo lo i ai nei tātou ia wai le vaenga la leo le sila kwa le vaenga leo le kui o le furu fo lima nga i lunga e free ai la le lunga i lalo o le lima tau sanga i lunga e free a fa pela e le kele ba o le lima fa anga i lape o le lima fa i lalo ai la pela o e lima fa i lalo i tau sanga lia ai la e maua o e ni fa i mai o le suka kokomoru mai tu ma e mawhainga whai fualo tui ai a wha pia fo e leke wha fofonga mai ai te le o mautinoa pe le fo e le i whai aso pui mua a latu pia susua te pe o le MIT e te maua ia o tene tau soifua te maua ia o le MIT ia kiro lona ia le iai o kelo e ngā le loa pe mwhai ang whai fualo tui venga ko mai fa sila mai fo ia le mamalu vola ngure ko e ka ngua kui o ka office ia o i rata lea o tau i peti ia e fionga lea tau i peti le olo o ngafa kongua male maenga olo o wa ia tuinga i tono o le afu kanga lunga ngei e se faisina ka malolonga pe yengi fesiti ia ka ko fa wa wela i Talofa lava, o le polkalame nei o le Faasoa Soifua Manuia, wa wina atu ona o le aunanga ma le tautua le South Seas Healthcare. Whaafonga le tau le valu i po o astofi lunga o lau le tio Radio Samoa tasilima iwa tolu a mo. Ja, Samoa la o pele. Samoa la o pele ia le nautu atu le avanoa, wala au mai o te tala tato leina mo ni fesili fia malama tato polo kalame o lo whaanga solo nei taimi o le te wala au mai i le numera tolu fitu tasi 5 iwa tolu fitu tasi 5 iwa tolu e te wala au mai ai.
Ia, malo, whaaftai. Ka ngi fesiri. Ai mwhai ngai koe whaalau kele a ia le vaenga le o le kui o le misela. Wa le peo ngai whaafua ngei nga koe i Samoa. Le kele o le cap le kuia i Samoa fo i kupula i kamaiki. Le koe kawhia ia onga. I ngei la ia ka koua peo ka kou le o ia le fo koe a fia fo ia onga i e whaafia le feo ia. Ia, talofa. Soifua Manuia Seumanu. Malo soifua. Ro lava nga lue ngi po malulu. Ai. Le ngo wala wako. Ke pia kalanga kia i rata pa mone. Ia. O nungia le kaukala pa mone. Ia, tau no ia ungia. O le kuire o le furu le o ke mangao. Ale o kai au se so le vai aso ka kela kusa wala i le MIT Ia ole lava. Ale valu kai au Ulungia ia e afale valu wa tala le MIT mo tato tui pui pui ana fulu. I afale valu i le fa. I o tara po e sila fia le kako address. Au de sa o fia ku kai ango wale anga so ki munga. Ia. Ia o foi la fa ngo penga le ngai ka vale ia me ngi fu. Ia pasia me ngi fa so kwai. Ia le per kau sia so le va so la kulinga le MIT fa mole ilatra. Ia e te lele vanua o le MIT le mai le aso fu e tau le sfaraile. O le afo le valu le tu lai fa le fiafi. Au ke le la kui or ka ku fon mai le ai i o le clinic le ai o le fo le ka ko tuina le mo fo i le MIT ia pa kai me sirio nga o ma wa kurale ia manguia la varni a fiafi pe a rua ku o fo kai ungia ia manguia la so kinga irata ia faftai lava Manuia foi la statina le tina ya apa Soifua Seumanu ia soifua ia ungia Soifua ai ia le fisidianga i wingo le misela e o la se fu fu le o yenge kai minge mo feo inga mai la le o mai o fanga o mai Samoa po yengi pe pa fu yo mai fa i ro mai fu yo ma ka u kai pe al fu den ka ko ko wi ala ngala le mele mo yo misela o le wingo a foi le a fa pe o matu le mai Samoa i nei ele mfaina maua mai pe patui o tamaitia e pe fa pe la fa ke kainga fa pe te bo atu o le fo mai po o le mai ti fa pe mai matua wasa wo mai ai ngalo pe patui tamaiti a fa pe la ele mafaina ma o so ta inga ale ofisa tato wa ngai sa mo tu tamaiti e mafaina to tu ile tamaiti i yoi e mafaina toi faile tui o le tamaititi o le misela pe a whapea wale o le aima se wha maunga e wale e ale se matua whapea mai o te le o manatua lava pena faise tui pele ai i o tu langa lana e mawhai an toi faile fai tui pui pui o tamaiti lea pe a whapea o lau matua i le mantua e matua pena faise tui pui pui o le misela a le tamaititi le Samoa Samoa e iai foi le tūlanga foi ngale wai iai le si matua whapea ele mana o e tui ele mana o e whaise tui a laile o mo mai pepa e iai ala o le tūlanga lana e mawhaina ba ailo na i o le fō mai a wai e iai ale le susu e ngai mawhaina whai e pe iloa mai iai le malo si anga o le misela le tino le tamaititi pe o kakau pa pe te tauna tui nga ave ele tui pele ai o lai le ai le miun lai kava le tamaititi le ai le misela e la tūlanga na mwhaina whai e ala le whai o le tui o le toto le tamaititi chikle i miun anga i le misela e mwhai ana whai ai ti e fuafua ala i matua ia a tūlanga na ia wai e le ise meo whapea
ele se whaatapula whapea le ai se ilonga ua maua mai le api a wala te whaalongo fo i nei mātua e totongi fo i le oi i Samoa ile e mai le record fo ina leo le o whainga o pe patui totongi i au te leinga po le simiana ia aim whaiana i le e whetu na ia fo ina le pe ao o atu i o le ofisa ia ma whailoa e ma e fuala le whai ungai whai i le nofo i lalo o le soifua mātua ma whetu na i ma iei le whiutanga ina le whaina o le porkalamen o le plane na Malo, whaftai. Se e koe wha makala ko i lele i le kui o le fulu. I lea o koe au ngāre kui koi. A fo i o tausanga uma. E whai alku. E tausanga uma e iei wa o le tui fulu ia. It's a regular every year. Ia o le tui fulu nei, o le kui fulu le ngai a mata tui a usually a amaka a pelila. E o ia le kai o i tausanga o ia te sema o whanga solo al tui pui o fulu le le tausanga. Ia umalola ia a meni a te sema. Umalo fo. A wafa kwato a mata fo i tato tui fulu. Il tausanga fo pe aulia. Ile vai kai mea nei o a pelila. Ai le au ngā le vai le tui fulu mai a pelila. Se ia o ile fai unga tausanga. E ai staimi e fofua le le Soifua Manuia mai le Ministry of Health e tu umai pe ia o tui fulu lea e tauanga ia te sema. Ia umaloinga. Ia umaloa, ia malo, ia a koe fai fo le skui fulu ia a pelila tausanga fo. Whawhela pe e kui ko records. Kausanga le o le wala koe kui ale le kui kausanga li. E le se meo iei. Awa a misi ia whapea whaita inga o lena misi lo tui fulu tausanga le tea. Ia ale whakau koe sau tausanga nei whai lo tui fulu. Ia ele ia se meo, ele se a whaina fo ina le whapea e kakaunga lua o kui langa lenga misi tausanga le ai. A misi a tausanga le tea. Wa misi. Ia lewa tui ia tui tausanga nei. I rata wha mole. E whainga e kau wha makalakala ia le kāua, le kui leo le longa koru le ngei o le pusta. Mai kui e lua ia o uma. Mai vaenga ia o... Mai le pusta. Mai le pusta, i le kōwiki. Ia, o le tui lea mua lua. Ma kui muli. Ma le pusta mua, pusta lua. O le pusta longa tolu le wanga amatan masina nei. E le vala a whapea le ono masina talunga uma mai lo pusta longa lua. Ia o le wakaunga whailo pusta longa kolu. O na o le te tātou te waaifo iai. O le ai alua, le maua kako cases o le COVID. Le maua kako cases. Kusa o le kuilia longa kolu. Kusa o le wakoe o le pust. Kusa le wakoe whaamalosia kule immune system o tātou umalava. Ina ia kauma whai lava ia whaekikia le koe maua o e whaalua i le kōwiki. Wa e isanga se le vai kaimingei. Lo whaalua na maua le COVID. Ai pele la lako lala o pusta le lona tolu. Ia koe pusa koe ilunga, ia koe pusta koe le immune system po o le malosi anga i tonu o tātou tino. Ina ia kauma whai ia kike e aku ia malo ia tātou tino mai le maua le wha mai o le COVID. Nga ka ua i o le kuilong koru le. Ka ua kele. E kiria a koa ia ka ua tu i longa tolu. Ia e mai se lava i nei tātou leo lo maua i mai tūngā mai suka. Wai e mawe na piki ele COVID. Wa le wotai whaalua na maua. Ai e po e whaakoru oi. O lo ka whakarikari te whawha. Ia wa vai lei wale rovinga vai aku o kaunga anu le pusta longa ongo. O saure valu le vangu. Le ole mai voi. Wanga e kesi da fiere le ia vai la au le ka au ole pusta koru le. Wa nga foka fesiti ia isi ka va. Ola le nga le pusta le ngei kui ko e mai ola o mai isi kui e fa le. A ole la e ka au lo fa mkalkala foi le. Fai ngofia foi le fesidio ngai wa ngai ka a mala ma se me fai ngofia ia wala nga o mai foi le
whaakingo, ia mei ka koke aho, ka koke kauango ko i o mei whai. Ia, malisi foi mea e whaamanatu e foi tātou atu no ne vai tau. Ia, awai, ai mai sara vai tau ne was best ia le fulu. Ia, i te ua mix up i lesi tangata whapia, o le fulu, ai le loa, o lau COVID, me lana e sili ai ana tāua, ai whaalongo atu loa ua fulu, ua fever, ia maanai atu e mai o me koe kau whailo siaki, e le ia le mau fo, inga le me le ia le puipuia, awa e whai aku lola lau siaki, awa le ai ma whai ana nga whailo siaki, awa le ai ma whai nga enta lau siaki, inga le pea me le COVID, awa pe mai e positive, e mwhaianga e kango omi inga le kuulunga le longo le system, e ilo ai, o le hoa e mau le ke awa kuolua lainga. Ia awa e tā ua ia o lo e kaka wanga siaki pe po o le COVID, po o le fulu. Awa o le winga lao tala a mawono lao le COVID. Ia nga e lono la ia. Awa le mo whaianga, le ake ngofu al fale e fiku aso. E kaka wanga nga isolate lo fale. Mo le fitu aso. O le ala sau whaukuanga le pungi fonga. E kau whainga whai a wha apea o ela leo whakainga apea o e ke we kango koe kuia kulo wisu kai au whakainga, ai ke ua foi positive, nunga winga. Ele kaunga e lakwa ki whainga luenga, kaunga e isolate lo wha, ma whai lo puni fona fo ia o lo, mo le puipuinga fo ia mo le ainga, ai mai se fo ia tato, i tangata o lo e whapena, ona e lao close ia, mai Talanoa ia, ai le, Fikuaso, ai le tauanga koe la kufenga luenga pe apea le wai wa positive. Kauanga inga ingo fulfale. Ka ke unka ka kufenga luenga. Ei, wala o ka woi le melenga e sa ungo ai le afo. I me foi o kome ki foi e whikalei. Le sore throat. Le sore throat. Wai, e mongi a maa kua hore le o kome kiki. O le makua vidiaka e olonga e sa oi e olonga un kai le nga ke o mo kale ava ku fal mai le sia vo la ava ku ava fal mai mai le ai o la ko ke bo le e ngo fo ko ngai ma ku ai fa nga e ka fu nga ko se ken fu le fia ma lo ka mo po se me ai fo fa fe se ka mo ki ko ngo zinga bo fe fo ya le ka wo ya o le ale me fai akore ka mai ki nga ia ka wanga nga manga ia leo fo o ngai whanga ke ua afia ia kupu ke le se mai o e kong ia le ala singa o fau kuanga ngai kai mini ia o le pawale fau tuanga ia ale o umano Faasoa atu fo i tinga me fa pe o tangi me lo wano tinga le fa i ia vavena va ailo fo mai fale ai ele yalna le fo email fo mai la o manga siaki i lo le tu ai lo fa pele ai ele o la ele o lai o kelo lo walo fo ya ele ya le tinga lo fa i lo walo ya avelo e va vena va ai le fo mai ele le nai e pui mai te wa ye se afianga o nga fo ngale o te wa avea le fa pe o ia le ai o lai okay ya ai le lo o lai e ki nga mo ia fa i o lo wan o le sila a fa pe o le ia le mato o le ia le tato fa nga tuile le fa ne la sto na ne o le maute o i le scopin i le malai kapi o i Otara le fai so ia kikits ya a fai fo e te alala lata atu ina le na tu ia olo o fai ia mato tu inga ina tu pui o fulu ia o le COVID ia male misela o no fa pena ona o lo ia ka ko team ka ina le stona ile tu la e va le tai au a nga ile fa le fiafi pe fa pe so time ia Manu lawa la karaka wala tarata tu fo ia iwe fai fuata tu por calamena pele
Ele o ngā whakia ke mwhenga luenga kai Ia. o. Le awangoa o le avo. Ia, i o le scorpion la, i o tara. E whawhiwhea la, le ila ofisiri, e whawhiwhea ngai mā kua fo i ele mawhainga mai, ala mo mi se kui kongo ai. Ia, whawhisilia, a whapeo mātua, foi ngai wa tausi, ngai mātua tausi whale, Whare o le mawhainga. wa le mawhaina na abatu e whai, Singaka. e whai e singa ka, wa le mawhaina abatu e whai tui. A whapea, e leo ni, a whapea, a whapea leo ni ngase le South Seas. E matu, e okay, a lal po kalamen, e mwhai ana o mātou li whale. E mawhai fo ina o mātou i whale o tangata i e leo ni ngase le South Seas. Ai wha mole. E mawhai na wha so tai mua la le fo mai i tangata lia. Langa family doctor. A mai lo le okay, langa family doctor e whaile tui. Ia, so tai mai loa, ia, tātou, o lau numera la, e kua pela lau numera pe whape, o le olua tasi, o no fitu, tolu vanu e so tai mai ai la, au ina le numera na, pe a whai, e yei so matua tausi le whale wa le mawhai ona, whaao o, le mawhai ona o atu i o le MIT, mo se soani la le tui pui o le fulu, ai mai se foi le tui o le COVID, fa pe o le kui o le COVID, ma le kui fulu, ia ai fa mole e mawhaina so tai ai se vanga na o okay mai loa le fo mai fale ainga. Okay mai loa fo mai fale ainga e whaile tui. Wai mawhai ana o atu mātou e wha o atu soani na i tonu fo i maota malawa ina tātou ta mama tātou tina mātua o le mwhai ona o atu i o le nofuanga o loo whataunuina e tātou tui le MIT. O koe whai rāre ka unga le whapara nge me o kui whara. O koe whai a ngā kui nge vai kai. Ni ai, e lo koe whai a ngā le BCG, le tui whangata. Ia ngā o mai ila o kari ma so le whingo nge kui ari. O le koe au ngā kamanga. Ia, whaftai ia whafkai kele a kau i peti, no whionga tau i peti mo le nei fo ia fiafi, ka ua ia o le me fo ngā lainga ngō suea o e ngā ia mawhai o ngā e whaalau i loa ma wha malama le malu se kako i le ka ua o lea kui, sa ua lea vai kaimi molong ka ua, malua kui lea vai kaimi, i ngā ia whai ngō fia i fo ia kakanga le o mai e whaakingo fo i le kako wala ua ku mese ale i ngā ia puipuia la ko mo le kelo ngai fa mai ia na wa to fa fonga Samoa i le fa mala mai na fo o le tele o tui o fa nga ina nei ele matanga luanga nei ona o le tau fai lava e pui mai lo o tu soifua mai le tele o fa mai le nei vai tau o le tele fo o le si la fia fo i mal tele o te konolosi fa ne una po wa tele le vai tau ia wa kele fo mar kele o fa mai wa sala la mai ia o le lava o lo mau pe ale fe so ka inga fo ia le ofisa so fo malo lo inga ia le nga ka sila mo le rolangi o lo mfai o fe so soangi mai ai i sio nga yo ka ko nga ia ma Faasoa mai fo i whare mai la aiki nge i le ngei whala kong inga i mwhaionga mako kari aku e kusa i ma kele o whaafika auri mwha mai o lo pesia i ngei le narolangi ai o ke karikong i o le ngā ua no fofale ia sa ku ia maa ia le fina ngalo fo ia Paul Kalambe i o le wha mamla manga fo i mai le whionga ia tau i peti po le sunga ia irata o ia kongo o nafa ma le ai o le vaenga o le whaia o tui ia e maua lawa le fisosoani i le afio atu tala atu a au tātou talanoa Faasoa o halawa ia whawhita uli o afia ai ia mwhai o na mātou fisosoani
ia ma whaamanatu atu o le astona inei. Ia e whai ai fo i le si tu inga ale ofisa nei ngā i le Scorpion Rugby League Club. Ia o le a whaatino fo i o le a iei fo ia sunga ia i rata, po le fionga ia tau peti peti ia, ma hau fo i o le a kousi le silavu. Ia la mako iei fo i oe ka kou whei loai. Me se lava ia o ia la kou ia o lo ngā rurue mai ai le vai aso ako ia le ua maua le ngeia vangoa ka ua. Ia e whai fuai kui o le fulu, ia mai nei e walo, e kui ia wale ngei vai kau maruru le ua iai, ia ka kou si le fia lava le me ue nge, ia ua makua maruru wale ngei aso ako o longa winga, o le pui pui o ka kou, o lo o lava i o au, longa winga o lo soifua, ma le pui pui nga o tātou a inga, tātou ola. Ia o iau lava ao, mau mako lima. Ia vei foi le nei avanoa e whaafkai a koe foi i le tio nei, i le whionga ia ni ua folau, ia whapea foi le whionga ia taito, ia mō avanoa tā ua foi, ia mwhai ai o na Faasoa le nei foi Paul Kalame o le tā Faasoa molo Soifua Manuia. Ia wā lava le sila fia lau tele le mamalo le atunu. Ia tiu te foi ma ngā ruenga o lo whai e tutonu le neimta ngā ruenga o le South Sea South Care. Leo o le vaenga o tui. Ia masalo o le vai aso fau. Ia o le asui foi se vainga. Se si foi o le tatou malo o le a tatou whianga i le vai aso. Ia ma ua nei ma le whionga ia tau ai peti peti. Ma te whaapea tuai. Ia manuia tele lava le afiafi. Tō whaia soifua.